Jen to. Toro, boji to. Cek sing nepuk iki pas kekene lho. Memen can ijo aja to. Men nanti. Men nanti. Mong. Ingken ning Tak wae iki ijo ngoyongi nanti. ingken. Toro. Jen. Mani ben beci viral. Jen to. Toro boji toro. Tenang, Mek. Dek mau makan, Hilang sakit mah, Mek. Dek Jani, Mek. Dek bang lu narasi ungkus. Ci dayan ci ping 3. Ai, kamu ci gitu. Mak mong. Minyak acak memen ya, Nek. Nah. Melen ngerokok katil. Les ci. Les. Dek sahabat dah sih. Cek. Ning, yang dini mulan sekan gumi sakti dini nying. Mawin sakti kan? Mensajan bio bisa mentek di keramik ke. Ci kenapa di Ciduni sing barang ramu ci. Geng-gengan bangun jam 11 tawang ci memen cang kene. Dua bangun sing tawang dek jam gason dah. Nen lu mek nu ngesaren nih mengecap kan cara waji. Dek maro pesu cara waji das cotot lipi gadang jadi ini. Adie Men mone bot kada lipi gadang di dungo. boy. Ne bos model ada nang anu ne. Woi, takone canci. Ne madi, neo kata. Wah, ngani gini. Rawan sih nying. Duni cang musbo aja gunting ke kayak mana juling kan. Adie Kita nang cicang. Hey, we know. Mulan saja nak cerik berak nih yang mulan. Roro, the window kita. kan gelor ci. Dek cai bagara-gara. Dek ci saja bagara. Bapak ancang kita. Kengkene. Wah, ne ketua Golkar ne kita. Kengkene. Surya Paloh, bapak ancang orang. Di kantin deh kene mandi. Nying, sorry lu. Di kantin deh kene tadi. Di kantin deh dia dulu ketang cang. Beli kadek kemong, neng cumaan sop ketang. Ci. Nah. Nes kok tak bos yang udah niki nah kita. Apa kaden maksud? Nah, Bang. Ingken nying. Jani boy. Ingken. Ijo mau marah kan nih? Dirajau budo-budohan. Baik, nyen je kelapa anak kelapat ini. Iya sana ngelak diki nak cerek diki lah. Raris diki. Siro pesannya guys. Bah, nyerang kesan ya. Wah. Cek cara nang duel nang cie. Jangan. Tak koncang. Siro pesannya guys. Cuk edang matoh ci. Gak ada no alu tepuk kecanduran deh. Kene nying. Kengken tem. Jani ibu ijo mau marah kan nih? Dirajau budo-budohan. Woi. Nyenda mong. Nyen cai jara dua tadi di jaban gelah Woi, mencinyen. Nyen cang. Gak ada nawang. Gelah nyen. Wah, Bang nyen kawang ini. cai Menyenci itu. Gelah bapak nak dagang nasi Nasi apa? Panaki santi itu jadi santi. Hei, Ning, tahu aja. Ini das lemah kan cetai. Anh Mình, đi mình đi. Dua công.
itu badai kambing. Apa orang cijak ada dua tadi sisi? Ja gelur-gelur sing karuan tak kok. Mencinyen di tengah gelur-gelur. Gelah bawa pangtawan cai ye. Raden Angkaropati. Badah. Mong, Enggak nek Gusten gelah, Gusten cai. Terus again. Oh, nek kedek aja konyang nih bang. Ini cerita serius nih. Tuh lagi kedek, cang bareng kedek dong. Dia bilang sembunyi penting. Ajan. Dia ngenen bengole. Oh, Doanci apa ngenen bengole? Anjing, dawanci apa ngenen bengole? apa dong? Jegias. Nye. Nyen cai gelar-gelur di tengah tuh. Gelah bawa Raden Angkaropati. Dini bawa Prabu di Naga Gombang. Ah, Wah, main-main tak kira Jon gelah. mong. Jon nene. Ajan. Gelah kal medal nih. Nye. Main tak gelin gelah. Hei, kene mong. Enggak anjing. Jani raja kan medal. Oh. Cinang kilang. Ciknya nang kemalenan. Cang seng cocok cang panak pejabat cang bah. Baik. Surya Paloh gitulah. Di marah anak pejabat. Nyen nyugehan babi guleng bengkongnya. Jadi. Dia setiap hari sama nasi guleng. Saya nggak ada lain kini nanti kok. Kene nyan mong. Nah, enggak nying. Jani Cina kali ini. Nak tido. Nah, mau gitu lulusan. Nah. Siago, siago. Gelah kal medal. Modal tuh Gusti Agung. Siago nih. Gelah bakalan medal. Cek cai teko. Kadang cantik nyen kelapat-kelapat kan. Jani kene lah. Nah, Ken. Cingo yang ini. Jangan nangkir Gusti Agung ini. Nah, yang pakai dong. Cina kali. Nah, Cano. Kalau nyak ikemong pesu kerbalas dernam masane yo. Kalau nyak ya pesu neng plak kita libetin. Ayo. Mami tang lugro dia banyak no. Wah, ne maro pesu bonanjong. Mencai kengkeng kena cai ini tuh. Gelah marah medal nih. Mudah ngadain cai gemalan tekak gelah. Kadang dia kemong tuh. Basta montor nih mau keluarnya gelah cai memarakan jak gelah. Hah? Saya ingat awan ci munyin gelah Man kadang nah mangke keke kena. Mana mungkin sakten ci nih. Wah, neseng nawang nih. Mau merasa rire ke cai. Wah, sepedan tanah setur langit. Main mungkin dia yang sakten cai nih. Wah, Dia kan.
karo balang sangit dalam cairnya. Dua Agung. Naik bakal. Alvin. Udah jalan lain, naik. Saya terima nih. Sing tawang cinying. Gusti Agung gede nih. Gusti Agung gede nih. Atuh sih bani dirame do Ken. Mai beten me. Woi. Ajak dua tadi tu. Muji beten jangan diuyang. Sing dadi kita campa-campa ajak dua Agung gede. Mong. Mong. Apa itu? Sing keten orin China den Cina. Mungkin tu. Merek tangkir lah boy dia gemalan. Wah, tanam pun yang uning, mulan cekam ini kau. Nasi canggu dia. Ya kacang mulan cekan kau. Yang bergerak kan dia mesti merkak perang mesti. Kadang oli cenik cai bo gelah di puri. Iya kita takut. Nah. Dah. Woi, jual. Cik lagi. Mai. Jual nanging jual. Ya lu. Yang patuh kena yang dipeten si bungun. Wong. Karuan bo li cenik ubo car gubo gelah cai di puri. Dia mau beli sot munyi ratu Gelah nama lo ketol nih. Yang begitu nasi beguling ngale lu. Mong. Di Mong. Nying. Uli cenik ubo cai. Uli cenik ubo gelah cai. Woi Nying. Woi Nying. Mulan saja nih, Agung Agung gede. Sing tak wangci nang melemut-lemut bidok. Woi, Sun. Man kene kira pada cie. Mani murung. Kani jeng. Dia dong gak sama kata gitu. Nek tukang tahu tain belek. Pas lah sorto kayak lah. Tak wang. Pasti bebungut cair nih lah. Ajan, tau bebungut cair. Tolong itu untung lo. Woi, cair pak bos. Sugra pak. Ampurannya mek luas. Kene yang cair kan bau dicenik ubo gelah kan dijani cair nu masih cenik kene. Mong, saya kayak bang cair beguling nih ada yang cine. Ngapi bajakan di pasir bantiang umanduk. Saya orang ide. Cang orang. Oh, kayaknya. Cang orang. Bulan saja anti jenik misi prirat perang. Ada. Nana kene jani. Nabi du. Gelau di tengah bo. Apa nana? Apa tadi tuh? Padang. Ngingga. Lunas
Luhur yang Haji kena master. Kang Luhur. Serius ya nih serius. Gitu. Ninas. Ada apa Ninas ora jia. Kene bodumen ngayah bungute. Ketol jia. Pantauan jaya gelak kelemah sedang bulas pantauan jaya. Yang litlun sedang bulas semua. Nying. Tepuk cincin mangku tuh jauh kan. Nyaci nyelelek itu barang. Yencang itu banyak sangkil. Yencang itu menang banyak. Pas kok ketot tak gedean. Apa gede orang sih? Nying. Ini bangku maksudnya. Tapi itu. Nying. Nuna Sinapura, tidak Nuna Sinapura. Gelah sebenarnya puro nying mo. Napi itu ada sudah sampuro. Anak pergi nasi kanggo sebenarnya. Awalnya nak ngawang. Didi orang Cibungut Bayonya tuh mana ada anak? Idangin. Benelpon kamu ke Bangli. Dia. Si pergi no drama gong senior. Nelpon Pak Petro. Kadang mau kremasi tuh. Olen. Yang dini kremasi ruagung. Kene yang lebat nih mong. Napi itu. Hin. Bapak masih hidang ayahnya. Adik. Kang Wang bapak ningal gen jadi. Yang ketoren bapak, po, mai bapak ke babalan. Woi. Ini. Sing dawancir ini. Bukan nak berman rapat ini. Engke rapat itu. Yen kremasi sing man pados kene. Angon jeno semua itu wajah dua nengil. Mau. Tapi itu. Oh, dua geng. Oh, hotelnya. Dan. Dan mani di kau. Dia udah segar lagi. Tunang dia dorong lan lagi. Jadi mau kesempatan cing alih. Ci orang ci Pak Petro mau kremasi. Menten yang riong tuh sarang gua ngaji. Den. Double Petro dah. Si Petro dong. Menyen. Itar kau. Ampuro tu patro. Angon tiang kegonyakan. Subatra benyang dadi welen. Ada nyamben sip pergi no di nih. Tapi. Toh cedel dagang di Pak Ayam. Nah, kene jani mong. Napi itu dong. Sapu dedon gelah jani mangkin. Ada nih kalbaus gelah. Napi nih kado. Dua ning gelah subo wayah. Ajen gelah mapi nunas yang gelah. Lah napi nih kau. Cai jak ada dua soal ngajak gelah mutajan ida. Wah, yang kan mengajak ajan. Oli di lon Ampun orang tajan tuh. Siap yang kalah. Wah, udah. Kene nyat. Napi itu. Apanya gelah ngalih rabi. Kalau gelah singnya ngalih rabi di kota. Ada skendan. Long di kota tuh padang galak rerah. Longan di desa tuh. Acai apa di desa? Yang di desa Bergoyang. jadi kene. Napi itu. Cai jak ada dua. Iring gelah ke gunung. Kau hidangan gelah. Di Jagat di Pedugohan Mayasari gelah pacang alai rabi di gunung Nggih, ampun kita arisan. Main iling gerah Nggih. gas
Bang.